Hürmetli konaklar, hayırlı gün tamaşasılar hem konkursta katnaşusılar. Hizdi hemmeli bile, danlıklı kuraysılar Abdülgafi Halfidinov, Muhammed Tulibayev'tı, profesyonel biyusiler Firuze Mülükova, Faiz Nuridinov tutturgan bereketli, dalanlı şıgayirinde kuru bizge ifrat şat bip, hem hizdi ihlas kümülden selamlaybid. Hürmetli biyusengatin hiyusiler, yedükse biyusilerden rayon konkursu 2 yıl retten ötkerir hele, boyun ihe, üçüncüde uyuşturulup, ısının dala tradisyon tüh aldı. 31 Mart'ta haylap alı turulha, bugün ihe konkursun davamı bulup, ikinci turu udasat. Oşu yehetten sarala katnaşusılarda tebrikler üçün sahne türüne Medeniyet İdaralığın Načalnigi, Başkırdistan'ın atkadanlan medeniyet hizmetkeri Zelife Ahmedi kızı Ağlanovanı, hem üfünen kilgen şöhretli kunağıbız, Başkırdistan'ın halk artisti Salavat Yulayev isimindeki devlet premiyası laureatı, danlıklı yaktaşıbız, büyüsü Rif Fetihulu Gabitov'tı, hem hakimiyet başlığı Halim Yuldaşulu Galiyastanov'tu sakırabız. Rahim ediniz. Hayırlı gün, hürmetli mərtəbəli qonaqlarımız, hayırlı gün, hürmetli bahalama komissiyası, konkursta katnaşıcılar hem tamaşasılar. Barıgızla Şıgay ауылы yerinde kaynar selamlayız. Oşo bizim matur tradisiyalarımız devam etip turğun. Oşo konkursumuz bizim tağıla zor isimlerdi asuğa buluşluk etken. Barıgızla oңыштар konkursantlarga hem bahalama komissiyasına. Bayram menen. Halim Yuldaşulu, kıdırlı kollegalar, hürmetli tomaşasılar. Bugün Şıгай yerinde тағыла ұлы байрам, зор байрам. Дорогие друзья, сегодня на Шыгаевской земле вновь огромный красивый праздник. Действительно, Шыгаевская земля стала центром притяжения всех добрых башкирских дел, происходящих в нашем замечательном Белорецком районе. Вот этот конкурс, который зародился по инициативе Сагиры Сабирьяна конкретно, как руководителя Центра башкирской культуры «Созвездие Илькар», уже в 3-й раз, она сказала, озвучиваем, да, проводится, он набирает обороты. В этом году мы провели его уже в другом формате несколько, потому что сначала провели отборочный тур, а сегодня мы увидим самых-самых талантливых, самых лучших исполнителей. Я прекрасно понимаю, как волнуются конкурсанты, поскольку выступать перед Рифом Фатиховичем Габитовым, там лучше уже не бывает, это высший пилотаж, наверное, это настолько ответственно, но это и почетно. Значит, они получат достойную оценку, получат какие-то, наверное, замечания, напутствия, не без этого. Вот, ради того, чтобы жанр хореографии в нашем районе поднять на достойный уровень, на замечательный пьедестал, мы и организуем этот конкурс. Конкурсантам всем успехов, удачи, в добрый путь. Оңыштарыңызга рахмет. Белорет yerinde şunday büyük konkursu başlanıp ketüge, мен зор шатмын есімден өтіліп біліп тұрған бетінде. Улаққа қарағанда біздің Белорет районы хәлкәурәк болды бетінде, ойысқанлық болмады. Онымен әгерде сағаштырып қарағы, Учалы, Әбиялил, Баймапар, kötü olup yürüydüler indi. Festivalden kaldırmadılar. Şunun mına şu festivalde başlap yürüyen başlayıcılarga zor rahmatımdı bilirim. Allah festivali uzır tüyleyim. Yanılan yapı şahıslar, kilip sığırlı yüzler, türlü konkurslarda katlaşırsak yengüzlerde o şu sakta bildiler tüyleyim. Şunun için festivalga tüklü ayağım deyip edem. Tağla o şu festivalde uyuşturuşlarga, bir gerekte şıgaylarga,
район хакимиятына, культура, мәдәният бүлегенә зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай ук кадерле кунактар рәтендә бүген безгә килгән яшь язучы, Шәйхзада Бабыч исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Айгиз Баймөхәммәтовты һәм район башкортларының корылтай рәисе урынбасары, Урал гәзитенең баш мөхәррире Сатура Җавад кызы Минһаҗетдинованы күрүебезгә ифрат шатбыз һәм һездә ихлас күңелдән сәламләйбез. Хәзер ярыштың нәтиҗәһен сыгару максатында эшләячәк баһалама комиссия әгъзалары белән таныштырып үтәйек. Жюри рәисе, Башкортстандың халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Риф Габитов. Жюри әгъзалары Сермән дөйем белем бирү мәктәбенең ритмика укытучысы Айгөл Рәүф кызы Магазова. Сермән балалар музыка мәктәбе укытучысы